Hello, video về dâu se na bon saven na velin dâu tui chim channelin kahin lim kit e. Lấy xe da koi ham sum day loading, lấy xe da koi ham sum beya hing thading koi mak yum ponte. Tunip a tu sim say diu hi le sum anangai lu be se kham na thei anazu a lấy xe da mi hau loi ta na hitai. Itusim say diu hile tua lima so pa hin amin hi iga avevin Pablo Escobar hin Colombia mi hi ama hi king of cocaine tinong ana savin godfather khamna theilang sanga himang chahon ama hi ana su umil lovo khat chu hi ama hi khamna lang sanga amin samong mo anamin thanga hi ji hi tu chana atusim ki heden hi adam sunga he ama hen mi sang li wal anatha hi ama hi ahaudan he ga vet jeng the hin submarine kiti tuikong kho ama hen drug supply bol na dinga anakicho ahin sumna samong mong anei hi ti ki hedo the ama thusim hi iseya ingai to tengle ta san lel ding no am jeng ji in asumudan hin ama hin khumandan he na samong mong hi Escobar hi drugs supply ball go hitalowa Medellin kiti Colombia khon ana umin hichia kho Medellin cartel kiti hi gang organization khat ahin hichi khu aman ana phudo ahin aman ana lam kai hi chuting le drug supply a hi leisi da dinga hichi khanga chu 80% to bang hi ama control na noya ana uma hi Pablo Escobar hi anhau sat be se jin hi chilai khanga chun America a magazine khat akhon ama hi asom chan na mi hau leisi da dingin ana pang phan hi ama hin 25 billion dollar lang ana nei hi Escobar hi ami het hon asei be na in ama hi asum hi za se umding ata san pove aji chu bona hi asum hi black money bang bang a hin hi ji hin aman godam stainless room thema ana sale ji na hi khat veiwang chu akoi na ding room inong adol ta hin hi ji chun lei alayan lei kunoi nong ana sale jing tv na hi Escobar hi asumuna anakisu hle jengin ani ni in zong akrol amu jengin hi ji hin ama hin thakhat a hi robarben lakni man cheng ana cho ji hi sumkan na ding mong monga einin wang cheng ni man robarben ki chojong le kan kham nong kini hi lain tena aso pipa Roberto Escobarin aseina chun au pa hen sumhi 10% to bang hi zucha a hi lo le akoina ana seden jitai ati na hi Escobar hi 1st December 1949 na hi Colombia a Rio Negro kiti munahi anaping ahi ama hin sungyan thei ta anahi in hi apa ahi le lova ni eding kilo mai hin anu hi ahi ki le teacher hin sumsan hlom cha sang ahi in hi Escobar te hi mitam te na hi vin ucha sagi na hi vin ama he athum na ahi mitam te hi jevin sumlang sang hi ana thasam hle jeng na hi je hi Escobar hin sumdeina sumngai lut na zala hi aniawa ko na hi ana phalo pana hi anuma hin Escobar hi thil phalo hin bolong le ana o in ana no ji poi nikhat chu skula exam abol na wa Escobar hin copy hin bolin hi le a teacher pan hin mando tan a hin no tai in hungran phatin anun Escobar ko machun copy na bol chu sepon hin la nakimat do sa chu asi a hi ana tp in a hilo lang ta in ana hilin hi anu hen phachom khajowin ama hi Medellin langa ana che kitai hechimuna hi thil phalo an bol pat hitan thil phalo an zo zin thil anagu ji in chuteng la bangla car ho tempo hi anagu uzi hi Escobar hin kumsom ni lani ka hi masanga hi mi hau ta khat ka hong hi lo le ka nakikap li hi anatin hi in ama hin sumhol na in mi khat jong kidnap an bol in hi lakhat an dibanin anamoi ahin la lakhat hin mi hau ta ana sodo sa di poi millionaire ho an hidi poi hi hin ama hin Medellin
gangster ho an join tan drugs dealer ho an kibop pi ta na hi hicha ko na hi ama hin drugs zo le le a anapang beba hin la ya na hi hicha ko na hi ama hin sumtam ta namu a ama nakitep banga chu kumsom ni le ni hi masanga hi millionaire khat an hi ta na hi ahin la thil khat ahin to be ki din hichi hin ahin kho hin ki khel do sa hi tai ni khat hi ama hin cocaine tamta zo ding mi khat to kyo to ron ta na hi ahin la akyo ron le akyo boy ronin alung hang wal ta na kyo ron chu ji chun ama hin chemcha alan khat pa chu asun li ta na hi hichi hi ama mi tha masat pe na hi chizovin aman cocaine chu apun azam tai azam zova cocaine aman hin het phat achun 14 crore langman hi anahin hicha chun aman jong drugs supply bol lele akapan sang hin cocaine business hi alap zone hi atin ji chun aman agyang akisim ki din cocaine business hi hin pantan hi Escobar hi miching ta anahi in cocaine business abol hi ama ho network hi mi tam ta in ane pai ta na hi gyang ne cha ho aman anaki ko khomin ama lang anapan sa in ama hin nasata business hin pat hitai alampi hin suboy a uma hele ama ho hin sumin achoki jivin ami pa cho anop lova hele anathat jivin hi Escobar hin khu alung donum ta khat chu hi le adam sunga hi mi sang liwal anatha hin hichila chu mi zani hi lawyer hin mi sang khat wal hi police hi Escobarian cocaine smuggling na satche che abol bego jin private island khat na ki choin hichia hi cocaine factory on a same hi hichia chun len na hi smuggling ball nen anamangin aman na ki choin kung zong an ki choin tingle tuinoya kungong hi smuggling ball na drugs them cocaine zu na dinga anaman cha ji hi phat hung chen ta chu anabol la hi le Colombia lele teloa leisit hin ama hi an he detan drug lot kitipa a hi ama he an he hitai leisit adinga drug business lin pen smuggling lin pen an hita a business ki suta sumahin lo lai ta chon ni khat a hin $70 million lang hi an lo do ji in hi Escobar hi miching ta na hi ji in hichilai khanga drug smuggling bol hon an bol kha lo lovu bo ama hin na bol ji in hi ama hin nga oi sunga drugs them an kwai ji in a hi lo le aeroplane kang ho thema khon drugs an sel ji na hi hibanga lo hlin jing na hi medellin te ji yong hi en hi local mi te hen medellin mi te hen ama hi anaha support hle jing ven hi aji chu ama hen migan thei ho anaki thopi ji thovin sum them an pe ji in ki sel na dinga chun an pe ji in hi ting le in nei lo hong in them an sa pi ji in ama ho hen mi pha ham tia an support la jing jiu hi Escobar hin phat hong che che le government dana he phat khat hi le zela hong lu te te di ki het tan hi chun government ko ma hin offer khat na pitai ama hi mi hau ta hi ji a he government ong he akhyo pi the hi government ko ma chun ka case zo se nei la do pi wa nei su mit pe wa hi le country dang sum na bat zo seo ken ka sa hla pi din hi ve anatin ahin la Colombia government hi ananom pun hi chizovin politics in nong ama hi na lut in hi hin la politics in zong ama hi zela ko na hu do thelo di hi ti ki het pharin ama zong zon chi khat lung thim khat ana phan ki tai aman zong government ko ma ken private jail khat ki seming katin hi cha chu nei koi diwa hi le ke ko hung ki surrender de hi tai atin hi le government inong ananu pe ta na hi aman zong jail mun nom ta khat an ki semin amin chu hi le la cathedral hi amina bo hi jail hi ting le ama hi asunga uma bo hi jingin a jail long hi anup dani 5-star hotel bang hi ativ in hi chuting le ama he polanga umbang bangin asung langa long hin aumin nom ta smuggling ho hi aman asunga ko na hi a control jing a cholai jing hi zel sunga jing wanga polang nom ta control jing hi America te chanin an hi ki tabin
Hizi chun Colombia government hi pressure na sa tain hin pi tawin hi Colombia government inong Escobar hi a khop hle jing tawin hizi hin ama ho jong hin Thadou ading ativin plan anagong tawin hi Escobar inong athago hi akihet pharin aloi ho to anazam do ki tawin hi zela konin Colombia police in jong ama that ding in team khat an simin search block anativin hi Miching ta hi zin police ho hin anamo mu povin hin la 2 December 1993 ahin ama hi anamu da ovin anakap li tawin hi Escobar hi athi achun kumsom li le li bo hi anahin ala jin hi ama athi zovin mi cocaine smuggling ball drug smuggler mi tamta anumin hin la ama bangwang he koi macha tu chana he anom khalo lai hi leisi da ama hin kho a iga het do thei khat u chu hi le sum a hi lo lam ta phalo lam ta sum lam do a leisi da hau pen hi zong le kichasa sa hin kho mana ui cha thia thi sanga gen thei ta sum kilo a hin kho mana nom ta thi zo chu a phazo en hi Pablo Escobar kitipa thusim iseu chu hi chan hi tantin phana sa le lai ga bolin lang sting le azon chan navet jin ki pa thu kain se ji